Shaka up nakaza lokho makano mvelo lenkomba emsakazweni yeKwezi FM kodwa ngiyayizwa indaba eqhude nenkukhu asibingelele sikwamukele sawona awusalana wenganjani yebo nomsakazo mosakaza kahle phela ngifuna ukube nobandlululo yebo basasapha mama azalele liseshona uhleze sipilalele sonke isikhathi naso ke show we Siyajabulisa ukuzwa lokho. ufuna ukuthenga ama-CD kodwa ngayekelwane angayekelwa into endani kanje balele kodwa bonke abantu ake bafana bami libe nobusuku obuhle siyabuzwa masiyabonga khona ngiyazi khona angifuni ukuthi sihambe kakhulu khona esashisa kakhulu ikhona yiphi ngafisa unidlale lesikhathi ngoba ngifuna isiphume esingafikanga kuzona zonke kakhulu ama-album nama-album ayisiqamele emadongeni osufuna semadongeni manje hayi emadongeni phela akuphumi emadongeni nawe yazi emadongeni kuyashisa la emadongeni kunzima kuyahlekwa emadongeni ayasiphuma emadongeni engathi uyafosta uzenza uzekeze uyafosta hayi ake sivuma usanongena ekhaya umsakazo yeKwezi 95.107.7 FM www.kwezi.org saba kamnandi insizwa abafana bethembele umsakazo yeKwezi FM singeza umculo maqazanzipho umculo amana nomculo abantu abayithanda labantu bagqoka into emhlophe bayewashe ingangcolanga phinde ethandele phela ngiyewashe ngenxa uyithanda nje kwabantu ayihlala siwasha thina ngeke ngibone ukuthi ayingcoli into umuntu Hlala nje umhlophe nje. umthi umhlophe akuphinde ya kodwa nakubanina nakhetha umbalo olokhunjani kangathi ngasesizathu sasuke sawasha kakhulu ehlathini nawe shaka kakhulu nazo kazi kwenzenjani usemncane kangaka mfana kwenzenjani usemncane kangaka kwenzenjani usemncane kangaka mfana kwenzenjani usemncane kangaka waphuza kangaka wena waphuza kangaka watawanga kwenzenjani usemncane kangaka awaprufa kangaka wena waprufa kangaka watawanga kwenzenjani usemncane kangaka kwenzenjani usemncane kangaka mfana kwenzenjani usemncane kangaka kwenzenjani usemncane kangaka mntana kwenzenjani usemncane kangaka waphuza kangaka wena waphuza kangaka watawanga kwenzenjani usemncane kangaka awaprufa kangaka mfana waprufa kangaka watawanga kwenzenjani usemncane kangaka wena mawusutakiwe mawusutakiwe usukela abantu mawusuphuzile ushaya abantu thina sisokuyeka basokushaya abantu awuthina thina sisokuyeka basokushaya abantu masithi sakusa thina uyafosta yeyi wena uyafosta njengomsekeze uyafosta masithi sakusa thina uyafosta yeyi wena uyafosta njengomsekeze uyafosta yeyi wena uyafosta mfana uyafosta yeyi wena uyafosta njengomsekeze uyafosta yeyi wena uyafosta uyafosta yeyi wena uyafosta njengomsekeze uyafosta yeyi wena uyafosta uyafosta yeyi wena uyafosta njengomsekeze uyafosta dlala busekeseke uyafosta yeyi wena uyafosta njengomsekeze uyafosta dlala busekeseke uyafosta yeyi wena uyafosta njengomsekeze uyafosta yeyi wena uyafosta uyafosta yeyi wena uyafosta njengomsekeze uyafosta usilale magangeni uyaluba standane silale matu usilale madungweni 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 uyaluba silale matu silale matu usilale madungweni uyaluba 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 silale matu
wosilale madonge silale madonge 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 wosilale madonge wosilale madonge silale madonge bafana bethembe lihle sinifisela inhlanhla kikho konke yenikwenzayo bafana bethembe lihle sinifisela inhlanhla kikho konke yenikwenzayo kodwa bona leli verse lelithene uzenza ubuzekezeke uyafosta hayi ngifisa ukuthola mina ekucompose kwengoma ubani okuyena ngempela ocomposer mhlambe niyahlangana njenge team okanye khona umuntu ospecialize ngokucomposer kwi team mfowethu ukubambisana ukubambisana mfowethu amakhona ayifani ngoba into esiyisiqaphele nje kakhulu mfowethu engomeni zethu siyasiqaphele mfowethu ukuthi kufanele sibe nengoma enomlayezo kufanele kube khona ingoma ezangoma ngoba siyathanda izangoma egide ezingayigide kuzobuhlungu unyawo kuphuma iqhashi igazi mabi leqhashi siyenza sure ukuthi ingoma eyiyona umoya uyakhuphuka uyaphezulu enkani singene esontweni ngene esontweni la kushameni futhi siyathanda ukuthi insizwa igide ngoba yabona njengale ngoma nje ethi emadongweni abafowethu njengoba beyodlala nje bedlala zonke indawo ngesikhathi sekhisimusi khasha unyawo kuphela mfowethu la emadongweni basho nje bathi hayi bafowethu ke semadongweni ke ngoba nani nithe vele asicameleni khona la nathi siyocamela le ngakithi ke manje mfowethu ke senza nje ukuthi mfowethu umlayezo bese nje sisakha futhi yabo senza nje ukuthi yonke into manje ke la ekuqambeni kwengoma kusho nje ukuhlanganisa ngoba nomunye uyefike madoda yazi ngaleyo intombi yami sesikhanda ingoma ukuthi hayi mfowethu ungakhathazeki zikhona izizwe yabo kanjalo izimo mase niphume ingoma izimo lesikubheke akhathala le ndoda leyo kabe kwenze njani sesikhanda ingoma hayi lo mfowethu wakhathala lo ukhathazwe yini wendoda ukhathele nomkhathazekile nibuko foster uthi kanye nabantu beshawa uFan Dam ngapha kube njalo beshawa uFan Dam nishaya ingoma into njengalezo nje mfowethu hayi sasibuke nje futhi isimo sengoma nje mase sibuyele eqinisweni mfowethu bese senza nje ukuthi sifuna isizwe sakheke kuncokolwe nezothando yabo yo my love my dolulu lapho senza sure ukuthi nazo lezo ke ziyaba khona ukududuza abantu nowaliwe uyabo kanjalo nase befuna ukuhlukana futhi singoma siyithathe sibanike izithembe bengadivose abantu hayi asibe siqambi lethu akudivorce abantu angakaziqambi hayi ngeke siqambe asibingelele sabone ekhaya ebusuku ayibuye emasesweni Yebo siphilile unjani kodwa ngiyaphila ngicela ukubingelela insizweni onakho lapho hayi shema ufoka mnyaka siyabanga mfethu iphimbo lakho hayi ngiyakuzwa ukuthi unewindo enamoya phansi kodwa hayi akunankinga mfowethu nami mase ngishaya into ngishayayo hayi umoya vuka isithinga siyavuka funeka kanjalo awuyishaya sizwe akini kumhlaba lo nginakuhlala khona awusifuna sisithola khona hayi ushaya yona mfowethu hayi ushaya yona mfowethu masithi emgidweni madoda sishemgidweni madoda elahlala khona ensesotweni ma elahlala khona magobo awusifuna sisithola khona emgidweni madoda sishemgidweni madoda umhlaba lo elahlala khona enseswa elahlala khona magobo awusifuna sisithola khona ngiyakuzwa hayi yayizi kabi ukhomba ngokusobantu uyazazi ingoma zabafana le 0324815911 0324815916 uyabona makusuke nginamaculi lapha e-studio emsakazweni nikhwezi kuba khonto ukuthi engayenzi yazini le ukubuka iwashi ave iphoqa ngicela ukungitshela ngo11 o'clock siyaphuma 20 minutes to asibingelele soma yebo sabona kunanyana Rita sawubona yomfana wethu
yebo Yebo, Yemkhona